Nshuti bakunzi b'ikiganiro cy'isesenguramakuru, turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi. Uyu ni wa mwanya mwiza w'amakuru agezweho, yaba hano mu karere no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi ndetse n'ahandi ari kugenda hagarukwaho amakuru. Muri iki kiganiro ntabwo ndi jyenyine nk'ibisanzwe, ndi kumwe na bagenzi banjye b'abasesenguzi bakaba n'abanyamakuru. Tugiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. M23 iri gukekwa ko kuba ngishaka kwinjirira igisirikare cy'u Burundi, ngibona uko yakinjira muri Uvira. Turaza kureba byinshi byihariye kuri iyi nkuru, ese ubuhe buryo bari gukoresha n'ibindi. Turaza kubabwira ko kandi umugambi ngo waba ukomeje hagati ya General Neva ndetse na Kayumba Nyamwasa ku bufatanye bwa Jean-Luc Habyarimana, mu mugambi ukomeye ngo gutera u Rwanda. Hagati aho ngaho, andi makuru atugeraho ngo nuko burya ngo Kisekedi yaba yatanze inkunga ku Burundi ingana na miliyoni 100 z'amadolari. Izi miliyoni 100 wakibaza ngo zigiye gukora iki? Tugiye kubibaramburira mu kanya wumve nawe izo miliyoni zose icyo yazitangiye ku Burundi. Ikindi kandi turaza kugarukaho cyangwa se indi ngingo, turaza kubabwira ko Kisekedi yatangaje ko nta matora azaba yari ateganyijwe 2028, ntabwo agomba kuba ngo mu gihe ikibazo cya Kongo kitari cyarangira. Ndavuga mu burasirazuba bwa Kongo, amahoro atari yagarukamo, ngo ntago aya matora agomba kuba. Nshuti mukunzi w'ikiganiro cyacu rero, ngo haye ikaze, wiyumvemo ikaze. Mu nyemerere twakire abasesenguzi bakaba n'abanyamakuru bari hirya no hino, yaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Burundi. By'umwihariko reka duhere kuri Bwana Rudasumbwa. Rudasumbwa, wiriwe neza, amakuru mwiriwe mute aho ngaho? Twiriwe neza, ibintu ni munange, biragenda neza cyane. Hano ku mupaka niho ndi mu birometero bigeze muri 7 gusa kugira uhite ukanagira ku butaka bwa Kongo. Ibibongo buta nabyo dukomeje kubyumvira ku matelefone yacu, kuko ubu inda ziri ku butaka n'amava ari ku butaka, turimo kumviriza buri kimwe. Hagati aho kwaniteretse kuri bimwe mu bitangazamakuru bikomakomeye, bikomeza gutangaza inkuru zikomakomeye. Reka arizo twanzikiraho. Bwana Freddy, uranyemerera? Urakoze cyane Bwana Rudasumbwa. Unyemereye reka twakire n'abandi bari ku murongo, tubaha ikaze, harimo Bwana Ngoboka. Bwana Ngoboka, nawe tuguhaye ikaze, wiyumvemo ikaze nawe. Murakoze cyane bwana munyamakuru, nongeye kugushima nanone nshimira abakunzi bacu badukurikiye muri aya masaha. Tugiye kubagezaho amakuru atandukanye mu karere k'ibiyaga bigari, ariko nzanye ingingo nshya z'amakuru ari kumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agiye kugaruka ku bitero biri kugarwa mu bice bitandukanye bya Mushaki, Karuba, ubwo ni muri teritwari ya Masisi, bigenzurwa na AFC M23, biri guhitana abaturage batandukanye, ndetse kugeza ubu n'itangazo ryamaze gusorwa na AFC M23. Ndongera ngaruke kandi ku magambo akomeye yatangajwe na Colonel Nanga, umuhuzabikorwa AFC ibarizwamo AFC M23, washinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza gushyigikira Kinshasa mu bitero kugeza ubu biri kwibasira abaturage batuye mu bice bigenzurwa na AFC M23. Bwana munyamakuru, muze kunyemerera tugaruke akantu kandi ku bikorwa bikomeye biri kumvikana ku butaka bwa Kongo, turebera hamwe aho urugamba rugeze, haba ku ruhande rwa FARDC, ku rugamba rwa AFC M23, ndetse kugeza ubu
n'icyo M23 iri kuvuga n'abaturage batuye muri ibi bice baba mu bitero kugeza ubu biri kuvuga na FARDC. Bwana munyamakuru, munyemete zo kubigarukaho n'uruhare rw'abanyamerika muri bitero byo kwibasira M23 ndetse n'icyo kugeza ubu abaturage batuye muri ibi bice bari gutangaza ku ruhande kugeza ubu rwamagana ibitero bya Kinshasa. Murakoze bwana munyamakuru. urakoze cyane bwana Ngoboka. Tudatinze mu magambo rero, reka twakire bwana Rudasumbwa uze utugezeho zimwe muri izi ngingo zikomakomeye twabagejejeho mu ntangiriro, aho harimo iyi ngiyi iri kuvuga ko M23 ngo byaba biri gukekwa ko ishaka kwinjirira igisirikare cy'u Burundi ngo ibone uko yakinjira muri Uvira, ndetse n'umugambi ukomeye ngo uri hagati ya General Neva na Kayumba Nyamwasa ku bufatanye bwa Jarike Habyarimana. Anatubwire n'amamiliyoni ari gutangwa ngo na Kisekedi. Bwana Rudasumbwa, ijambo ni iryawe. reka mbinjize muri ibi bikomeye bikomeza kumvikana muri iyi ngingo, dushimira abakunzi bacu mbere na mbere baduha uyu mwanya bakumva ikiganiro bakakigeza ku musozo. Ni iby'agaciro. Robert ndi kubona nawe ari kudukoraho ati ngo yaje, reka manze muhe ikaze ubundi nkomeze. Bakunzi bacu turagaruka tubagezaho ayo makuru. Bwana Robert, umeze ute? Murakoze cyane bwana munyamakuru. Ndaho ndakomeye, mwe mumeze mute? Natwe turaho turashima Imana cyane. Murakoze cyane kunyakira, biba byagoranye kubera ibibazo by'itumanaho, ariko ubu naje mbazane n'amakuru adasanzwe, aho ndaza kubabwira ko umusirikare umwe w'igisirikare cya Kongo yongeye gufatanwa n'amabandi yateye urugo rw'abapadiri ku butaka bwa Kongo. Bwana Rudasumbwa, iyi ni inkuru idasanzwe ndetse ni inkuru y'ikimwaro ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abaturage bakagombye gucungirwa umutekano n'igisirikare cya Kongo, ahubwo wari guterwa n'abasirikare ba Kongo, aho hari amabande yateye urugo rw'abapadiri, hakaba hagaragayemo umusirikare w'igisirikare cya Kongo. Ndaza mbigarukeho mbive imuzi n'umuzingo mbagezeho byinshi kuri iyi nkuru, ndetse ndaza no kugaruka ku bitero byongeye kumvikana muri Masisi mu gace ka Mushaki. Ngaruke ku bitero bikomeje kugabana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikomeje kwibasira abaturage, ndetse bikaba biri kugwamo abaturage batari bake. Bwana Rudasumbwa, hari n'indi nkuru idasanzwe ndaza kugarukaho nyikoraho ubusesenguzi budasanzwe. Hari umujenerali witwa Filemon Yave Irunga. Uyu nguyu ni umujenerali umaze iminsi aburanishwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ashinjwa ibirego birimo kuvugana na General Kabarebe w'igisirikare cy'u Rwanda, bakakomeza kumushinja ibikorwa by'ubugambanyi, ndetse amakuru yageze aravuga ko uyu General Filemon Yave Irunga yamaze gukatirwa igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubushinjacyaha bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza muri amakuru nkugezaho ingingo z'ingenzi ndetse n'ibimenyetso batanze kujya mu iki gifungo cy'urupfu, ndetse mbagezeho n'amagambo ndetse n'ibyandigendeyeho nawe yiregura muri uru rubanza rwongeye kumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru ngiye kugarukaho 5 kuri 5 ku buryo burambuye. Murakoze cyane. Murabyumva neza rero bakunzi bacu, turabararikira gukomeza gukurikira iki kiganiro kugeza gisoje. Bwana Rudasumbwa, reka dukomeze. Wari ukoze kutwakirira umuvandimwe wacu Bwana Robert, nawe yaraje, urumva kazanye n'inkuru zishyushye. Ndagira ngo tudatinze mu magambo ukomerezaho wari ugeze kubite ubangura. Nibyo koko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwinjirirwa n'abasirikare ba M23 ku mirongo imbere ku rugamba,
aho ingabo z'abarundi zivuga ko ubutasi bwa M23 burimo kwinjira ndetse bukanakoresha bamwe mu basirikare b'ingenzi babo b'abasirikare bafatanya kuri ligne de foro. Ibi byatumye haboneka urwikekwe mu basirikare b'indani b'igisirikare cya FDNB, binatuma igisirikare cy'u Burundi gikomeza kurushaho gukaza ingamba zikomeye, ariko ibyo byose abasesenguzi baravuga ko ari ukurushwa n'ubusa mu by'ukuri. Nanone kandi ku rundi ruhande, ibitero bikomakomeye bikomeza kumvikana hagati y'abasirikare ngo b'abarundi ndetse n'abasirikare bari mu M23 ngo byakomeje gufata indi ntera ku buryo birimo kuganisha mu gufata Uvira vuba byihuse. Nanone bikatuganisha ku ngingo ya Kasamutwe yongeye kumenyekana ko aho muri Uvira hari ingabo za Kayumba Generali Nyamwasa. Uyu akaba ari umujenerali wakoze ishyano mu gihugu cy'u Rwanda, none akaba yarahunze kino gihugu. Mu by'ukuri barimo gufatanya n'abasirikare bo ku ruhande rwa Generali Neva aribo FDNB, umutwe uhagarariwe na P5 n'uyu Kayumba Nyamwasa, n'uwo birimo kumvikana ko barimo guhuza neza imigambi migari kandi minini igaruka ivuga ko bapanze kwataka igihugu cy'u Rwanda. Ndakeka byose mbinyuzemo mu buryo bwihuse kugira ngo me bagenzi banjye nabo ikaze bakomeze batugezeho ingingo nyinshi zikomakomeye baduteguriye. Asanteni sana Freddy, ndongera nguhe mikoro. Urakoze cyane bwana Rudasumbwa, reka twakire noneho Ngoboka, ijambo ni iryawe. Murakoze cyane bwana munyamakuru, munyemerere nk'uko nabitangiye nanze kangaruke ku bitero byagabwe mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi bigenzurwa na AFC M23, ariko cyane nitse ku itangazo ryamaze gusorwa na AFC M23 riri kwamagana ubufatanye buri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishigiye Kinshasa ndetse ziri kureberera ibitero biri kugabwa mu bice bigenzurwa na AFC M23. Bwana munyamakuru, mu makuru twakira aturuka mu bice bya Mushaki byo muri teritwari ya Masisi, bikaba ari ibice biherereye kugeza ubu hafi y'umujyi wa Goma ugenzurwa na AFC M23 ndetse na santere ya Sake ikomeye cyane kugeza ubu iri mu bice bigenzurwa na AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko kuwa gatanu tariki ya 8 Gicurasi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye igitero gikomeye cyane cya drone mu gace ka Mushaki mu teritwari ya Masisi, ndetse bigakomeza byemeza ko ari igitero cyiciyemo abaturage benshi abandi bagakomereka, nk'uko amakuru dukesha ihuriro AFC M23 ndetse kugeza n'abaturage batuye muri aka gace bari kubivuga. Amakuru ari gukomeza kwemeza ko ibitero bigamije gukomeza gutera ubwoba abaturage batuye mu bice bigenzurwa na AFC M23, ndetse bikemezwa ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kubikoresha nk'iturufu yo gukomeza guhangana bikomeye cyane na AFC M23 bitwaje agahenge kaciriweho AFC M23. Bwana munyamakuru, ni ibitero biteye isoni ndetse kugeza ubu benshi barimo n'abayobozi ba AFC M23 n'abaturage batuye muri ibi bice bongeye kwamagana, bavuga ko babajijwe cyane bikomeye kuba ingabo za leta arizo zikomeje kugaba ibitero muri abaturage batuye muri ibi bice aho kubarindira umutekano, ndetse kugeza ubu bakomeje kwica abaturage batuye mu bice bigenzurwa na AFC M23. Nk'uko byatangajwe n'umuhuzabikorwa wa AFC M23 ni Colonel Nanga, yongeye kwamagana nawe ubufatanye bukomeye buri hagati y'ihuriro rya Kinshasa ndetse kugeza ubu n'abafatanyabikorwa babo arimo igisirikare cy'u Burundi FDNB, abasirikare ba FDL ndetse n'abawazarendo bifatanya ngo mu bitero nk'ibi biteye isoni bigabwa mu bice bituwemo na AFC M23. Bwana munyamakuru, Colonel Nanga yakomeje kwikoma Leta Zunze Ubumwe za Amerika azishinja gukomeza gushyigikira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kugeza ubu no gukomeza kureba ibitero bikomeje kwica abaturage benshi batuye mu bice bigenzurwa na AFC M23,
yongera kuboneraho guhamagara imiryango mpuzamahanga ndetse kugeza ubu na société civile n'indi miryango yikorera gukomeza kwamagana ibitero bya Kinshasa ndetse anagaragaza ko biteye isoni mu bice kugeza ubu bigenzurwa na AFC M23 bikomeje kwibasirwa n'ingabo za Kinshasa. Amwe mu makuru turi kwakira aturuka ku butaka bwa Kongo ari kwemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gutegura ibitero ndetse bijyanye n'umugambi wo gukomeza kwibasira abaturage batuye mu bice bigenzurwa na M23 ngo ni ibitero bigamije kubatera ubwoba ndetse kugeza ubu no gutuma bahunga ibice bigenzurwa na M23. Ibi bikaba bifatwa nka lobbying ikomeye cyane ikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gukomeza gutuma habaho ubuhunzi ku baturage batuye mu bice bigenzurwa na M23, bigakoreshwa nk'ishusho no kugaragaza ko bari guhunga igitutu n'igitugu cy'abarwanyi ba AFC M23 mu gushaka uburyo ki barwanya M23, niko amakuru ari gukomeza kubivuga. None kandi bikemezwa ko ari ibitero biri kuba bigamije kwica abasirikare bakomeye b'igisirikare cya AFC M23 ndetse n'abanyepolitike bashyizweho na AFC M23 mu buryo bwo guca intege igisirikare cya FARDC, niko amakuru akomeje guturuka muri ibice bivuga bwana munyamakuru. Munyemerere nanone twongeye tugaruka ku ngingo ikomeye iri kugaruka mu bice bigenzurwa na AFC M23, iri kuvuga ko kugeza ubu M23 ikomeje gutangiza ibikorwa by'umushinga musha wo kongera ibikorwa remezo mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe. Amakuru turi kwakira ari kwemeza ko mu bice bigenzurwa na M23 uhereye i Goma, Bukavu, Masisi ndetse na teritwari ya Rucuru bagiye kongera gusubukura ibikorwa byo kubaka imihanda, nk'uko kugeza ubu imihanda ituruka Sake, Masisi ukomeza Goma ya mbere yamaze kubakwa na M23 n'ibindi bikorwa bikomeye bigiye gutangizwa muri iyi mpeshyi iri imbere. Ndetse amakuru ari kwemeza ko igisirikare cya M23 gifite ingamba zo kubaka ibindi bikorwa remezo birimo amashuri, ibitaro ndetse no gutangiza ibikorwa by'ubucuruzi hagati y'ibice bigenzurwa na AFC M23 mu kubahiriza ndetse no koroshya iterambere ry'abaturage batuye mu bice bigenzurwa na M23. Rero bwana munyamakuru, n'izinze mu magambo munyemere nongere kugaruka ku makuru avuga ko igisirikare cya coalition ya FARDC ubwo kigizwe n'abarundi, aba FDLR, abawazaniro ndetse kugeza ubu n'abarwanyi ba P5 bo ku ruhande rwa Kayumba Nyamwasa ngo bakomeje kwegerezwa mu bice bitandukanye cyane cyane bigenzurwa na AFC M23 ndetse bamaze guhabwa intwaro nsha n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bagiye ngomba kwifashisha mu rugamba rwo kwirukana M23 mu bice bigenzurwa n'umutwe wa AFC M23. Bwana munyamakuru, tudatinze amakuru yo kugaragaza ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa Kinshasa bose bari gutegura ibitero bikomeye ndetse kugeza ibikorwa byiswe nk'agahenge biri gukoreshwa mu gutegura intambara ikomeye ishobora gutangizwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu yo kwambara AFC M23 ibice, ndetse bikanemezwa ko M23 nayo iri gutegura ibitero bikomeye byo kwirwanaho no kurinda abaturage nk'uko bihora bitangazwa n'umugaba mukuru wa AFC M23 ndetse n'abayobozi ba AFC M23. Ibi bikongera kugaragaza ko ibi bikorwa by'agahenge ahubwo biri gutegura intambara ikomeye n'ikibatsi kugeza ubu gishobora gutuma gusiga ibice bishya bifashwe na M23 cyangwa se bikamburwa uyu mutwe wa AFC M23. Bwana munyamakuru, tukiri ku ruhande rw'ibikorwa na AFC M23 munyemere tugaruke mu andi makuru ari guturuka mu bice bya teritwari ya Rucuru, ubu biri kwemezwa ko M23 yaba yamaze kwinjiza abandi bakada barenga 401 kugeza ubu bagomba gutangira ibikorwa by'imiyoborere mu bice bigenzurwa na AFC M23. Ni igikorwa biri kwemeza ko cyabaye ku itariki ya 7 Gicurasi 2026 ubwo AFC M23 ngo yaba yarinjije abakada basha barenga 416 mu rwego rw'ibanze rwa AFC M23 ngo basoje amahugurwa ya politike n'ay'igisirikare yabereye i Kanombe muri teritwari ya Rucuru mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru igenzurwa na AFC M23. Nk'uko amakuru atandukanye dukesha ku bitangazamakuru byandika inkuru zicukumbuye ku butaka bwa Kongo ndetse kugeza ubu n'izindi rezo sosiye zikunda kugaruka mu bikorwa bya AFC ndetse kugeza ubu n'ubutegetsi bwa Kinshasa abivuga,
ari kwemeza ko ibi ari ibikorwa bizafasha AFC M23 gukoresha abakada mu bikorwa by'imiyoborere ya AFC M23 ndetse n'icengezamatwara rigamije gukomeza kumvikanisha intego ya AFC M23 no kunga ubumwe abanyekongo. Ibi bikazafasha M23 gukoresha abo bakada mu gukomeza kwihutisha ibikorwa by'urugamba n'iterambere rya AFC M23. Aya niyo makuru nari mbafitiye agaruka muri biravuga ku butaka bwa Kongo. Bwana munyamakuru, urakoze cyane bwana Ngoboka. Reka noneho munyemerere twakire Robert, ari nawe ufite inkuru zisa naho ari inkuru nyamukuru araza kuturamburira. Ikaze Robert. Murakoze cyane bwana munyamakuru, manze mbone n'umwanya wo gushimira abanyamakuru bagenzi bacu bamaze kutugezaho inkuru zikomeje kuvuga ku butaka bwa Kongo ndetse no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Munyemerere amakuru yanjye nyahere mu mujyi wa Goma, ngaruke ku nkuru idasanzwe ngiye kumvikana kuri uyu munsi, aho hongeye gufatwa abatasi barimo abagore babiri muri uyu mujyi wa Goma, bivuga ko boherejwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo gutata ihuriro ry'ingabo za FCM23 muri uyu mujyi wa Goma. Bikaba bivuga ko amakuru y'ingenzi ari uko ngo abagore baratumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo bamenye by'umwihariko intambwe ku yindi ngabo za M23 bagenda batera umunsi gundi muri uyu mujyi wa Goma, ndetse n'indi mipango bafite mu bice bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guturuka mu ngabo za FCM23 batangaje ko abagore bamaze gufatwa ndetse bakaba bakomeje guhatwa ibibazo ndetse banamenya impamvu nyamukuru ndetse n'ababatumye nk'uko bikomeje gutangazwa n'ingabo za M23, ndetse bemeza ko aba bagore ngo batumwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse M23 ikomeza guha agasopo benshi cyane ndetse n'abateganya gutumwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuza kuneka M23 ko igikorwa kitazigera kiborohera habe namba, dore ko ngo M23 ihora icanye ku maso ndetse itajya yizera umuntu n'umwe, dore ko yamaze kumenya amayeri yose ategurwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse inabaha agasopo dore ko ngo itazigera iborohera habe namba. Ngayo nguko uko byari byifashe mu mujyi wa Goma. Ikamereze ku yindi nkuru yongeye kumvikana hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yeraho aturuka hano ngaha ku butaka bwa Kongo, aza ko atanwe n'ayandi mabandi yateye urwapano ku butaka bwa Kongo. Aya ni amakuru bwana abanyamakuru yongeye kwemezwa ndetse anashimangirwa n'uwo bita Cardinal ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi. Yatangaje aya magambo avuga ko ababajwe ndetse binateye agahinda ndetse n'ipfunwe n'ikimwaro kubona ko abagerageje gutera urugo rw'abapadiri hagazemo umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse anavuga ko bitagakwiye gukorwa n'abasirikare b'igihugu, dore ko ngo aribo bakagombye gufatanya n'abapolisi bagacungira umutekano abaturage bo ku butaka bwa Kongo, ndetse birakomeje kubera ipfunwe n'ikimwaro ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakomeza gushinja Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko asa nkaho adahemba neza abasirikare be, bikaba ari byo bituma bishora mu bikorwa nk'ibi ngibi byo gutera ingo z'abandi ndetse n'ibindi bikorwa by'ubwambuzi bahora bagaragaramo umunsi ku wundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukenwa ku butaka bwa Kongo nanone, munyemere ninjiye mu yindi nkuru idasanzwe. Uwo bita General Yave Irunga, uyu nguyu ni umujenerali w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya bwa Kinshasa, ashinjwa ibyaha birimo ngo kuvugana na General James Kabarebe wa RDF, ndetse kuri uyu munsi akaba yongeye kuburanishwa, biza kurangira akatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Gusa amakuru ababaje ndetse y'agahinda atugeraho aravuga ko ubwo uyu General Yave yamaze gukatirwa igihano cy'urupfu,
nta bimenyetso bifatika bimushinja ndetse byerekana ko mu by'ukuri yavuganye na retired general Kabarebe James w'igihugu cy'u Rwanda, dore ko ngo banagerageje gukurikirana telefone ye yarasanzwe akoresha iyo bakomeje kumushinja ko ariyo yakoreshaga avugana na Kabarebe. Barebye bagasanga mu by'ukuri nta biganiro ndetse batarigeze bahamagarana habe namba. Gusa ubutegetsi bwa Kinshasa nyine nk'uko bwe bwaramaze kumwishyiramo ndetse bumukeka ko ari umugambanyi, bwakomeje gusaba ubushinjacyaha ko bamukatira igihano cy'urupfu, bavuga ko ngo hari abandi basirikare ndetse bakomeje gutanga ubuhamya ndetse banamushinja Kabarebe. Gusa we n'umucamanza we n'umwavoka we bakomeje kuburana bavuga ko ubwo nta bimenyetso bimuhama, by'umwihariko nta telefoni igaragaza ko yavuganye na General Kabarebe, yakagombye guhabwa ubutabera ndetse iki gihano cy'urupfu kikavaho. Gusa byabaye iby'ubusa, ubutegetsi bwa Kinshasa birangira bafashe umwanzuro ndetse banashyiraho kashe, birangira uyu mugabo akomeje gutabwa muri yombi ndetse akatirwa igihano cy'urupfu byeruye n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko uko bihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabyumva ko ibyo kwa Kisekedi bitoroshe habe namba, bakomeje kurenganwa, abandi bicwa umunsi ku wundi ndetse ari nako ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje gukora muri Rwanda butaka bwa Kongo. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Bwana Robert, turagushimiye cyane amakuru meza utugejejeho. Reka dushimire buri umwe wese wafashe umwanya akadutega amatwi kugeza ku musozo. Turakwibutsa we mukunzi wacu duteze amatwi ko waduhiyikira ukoze ahantu handitse subscribe munsi gato y'iyi video ho gatoya, ukahakoraho, ubundi tukajya tubona uburyo tubaha n'ibindi biganiro bikabageraho mu buryo bwiza kandi bumeze neza. Reka dushimire Bwana Ngoboka, wakoze cyane. Nawe wakoze cyane bwana munyamakuru. Bwana Rudasumbwa nawe wakoze. mwakoze cyane. Turabashimiye mwese ndetse na Robert yabyumvishe nawe twamushimiye. Turabashimiye mwese rero mwagejeje ku musozo. Murayikinge iki kiganiro kigere ku bantu benshi, tujye tubagezaho n'andi makuru meza acukumbuye. Imana ibarinde mwese mu byo mukora.